Yebo kunjalo, imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini. Esowetho Gold isiyatholakala enambeni ethi 078 834 8277. eThekwini Durban isiyatholakala enambeni ethi 066 007 5043. Ukanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198 izwi lomzansi olufumana kuhle khona kwi-frequency ku-98.0. siyabhodisa siyabulisa si-live ku-YouTube. Ungabhala nje uthi Phila Mzimba, si-live ku-YouTube ungabhala uthi Phila Mzimba. Sizokwazi uba usibone le ngxoxo sithetha ngayo namhlanje. Uzokwazi uba usibone kakuhle kakhulu ngoku. And futhi ke nakhona pha ku-YouTube ungaphawula nawe, sizokubona ukuphawula kwakho uzophenduleka. Kodwa namhlanje sithetha ngamaphupho khona ubaba uMavula. Manishoni ngaPaul Maseko ndimamkela umhlekazi. Bamavula masikubulise sikwamkele enqubeni negama layo sithi Mzansi Talks, kodwa kwisihloko esithi kwisigaba esithi umxholo nengcambu zesintu. Ndibe nothando ke nqaba uchaza lo mxholo nothanda umxholo nengcambu zesintu, ngoba kaloku usuku nosuku kuba khona umphulaphuli ofikayo napha ku-YouTube bayangena bazoyibamba lento khulu elakithi ubatata. Sibonga mfoka Mthwesi, sibingelele nabalaleli bezulu lomzansi lesikhathi. Bawo ndiyabona ubheka indonga zekhapha kuhle. Uzolu Hayi no. Akuhleke sangumzi. Mawunetha. Hayi uqebile wona kona. Kodwa ke iveza lento njengoba igagu uqhekeza lento ethi indlu yegagu yanetha. Njengageneta and uyibona mhla kunethayo. Sela senkukhu sibonakala namhla liquthayo. Hayi cool, yakuxelela. No, umxholo sathi sisho icontent ngolimo olulula. Yeah, masithi ngumxholo sisho icontent. Umba esingawo. Okay. Uthi ngophi lo mbe esingawo esithetha phezulu kwawo. Yeah. Uthi ke manje siya ezimpandini. Ingcambu zesintu zisho impande zesintu, kusho ukuthi sidla ngolidala sizama ukusika elijikayo pha ezimpandini zesintu ukuthi isintu konje sasithini. Sakhetha leyo lokhuzane ukuthi ke kube sibize ngaloso sihloko lokhuzayithi topic yethu ukuze ku understand ukuthi sizama ukugxila ezintweni zesintu. Naziya? Yeah. Mkhulu, enkosi kakhulu, siyabulela umhla oqala namhlanje Jane. Umhla oqala inyanga kuthiwa inyanga yezothutho. Ndiyazi ke xa unyanga yezothutho kunezinto ezenziwayo kakhulu emigwaqweni. Ndiyazi ngenye imini ngeke iphele lenyanga mhlambe singakubhekanga okunye okuye kwenzeke emigwaqweni, ngaba yingozi, ngaba ukulandwa kwemizimba, ukulandwa kwemimoya. Mkhulu, yeah. No ibalekile kakhulu because ukungalandwa kwayo lemimoya yiyo lento yenza kube nezingozi eziluko ziqhubekile, yabo. Yeah, no, definitely uzongikhumbuza silokhuza lingakapheli inyanga ya. Kodwa ke asitsho ukuthi kumphulaphula uqaba sithe sayibeka ngolhlobo ke njengoba sithi umhla ka1 mhlawumbe ugqibela sekune commission uthi sathi okay asingene kulena sikuyo. Asingene kule sikuyo. Commission iyasabeka kulenzo. Kungcono sifocus kulesiyazi. Yeah. Hayi. No, namhlanje ngicabanga ukuthi sithe masifocus ekuchaza amaphupho. Mhlambe enye into singayichaza ngamaphupho ukuthi owabe kuthiwa nje abantu bakithi bebewanaka amaphupho. Yeah. Zonke lezi zinto ozibone esididekile la ekhaya siphuma siyohlola. Mina ngiye ngithi mawumuntu nje empilweni. Yeah. Mawumuntu empilweni mawungase unake ilokhuza yodwa into eyodwa. Yeah. Ukuthi uyaphupha yini. Akubalekile ukuthi mahle noba mambi. Okay. Mawuphupha uvuka wakhumbula. Ngoba mayemambi
usuyazi ukuthi kufuneka ngilungise la maye mahle futhi usuyazi ukuthi kufanele ngithini khumbula ukuthi amanye amaphupho nje akwazi nokukuvezela ikusasa lakho ukuthi lizohamba kanjani okusazokwenzeka ngamaphupho nje kuphela so mangase kuthiwe sonke besilungisa leyo nto leyo uthi sizame nje ukuphupha sifuke siwakhumbula amaphupho ngaba asikho isidingo sokuthi kukhona umuntu ophuma athi uyohlola thina because sonke ekhaya ithongo ngabe liyakhuluma nathi lapha ku Genesis chapter 37 okay uJosepha ongomunye wabantwana bekhumbula ngangikhuluma ngoDavid ngelinye la not uDavid Daniel yes uJoseph uyaphupha ephupho liveza ikusasa lakhe elokuthi la kubafowabo uqokiwe ukuthi uzoba phezulu kanjani uthi ngibone ngiphuphe ilanga izinkanyezi wonke kungidansela bacasuka abafowabo ngendlela ukuthi babefuna umbulala kodwa base bethi ngoba igazi labo kungcono bamdayisa basisiqila yindeke istory sakhe wagcina eboshwa la wafe wachazela omunye umuntu futhi wayiboshiwe isikhulu wasichazela iphupha laso waze wasinikeza iplan ka7 years ngephupha ukuthi eminyakeni ewu7 kuzokwenzeka uqala nje la ekutheni uzophuma njengoba la ejele nje uzophuma ungangikhohlwe elokhuzini masophumile then amnikeze iplan yonke and wenzeka ngempela yonke into ayivezile yenzeka nje kweminjalo ngendlela uthi le ndoda yathi mayese ilokhuzini iphumula thaya akembeka abe uprime minister laphezulu because ngizobe ngimthathe iphumto ozokwazi ukwenza lento uyabo so ke amaphupho ayinkulumo weda sibuka ngokukaNkulunkulu noma sibuka ngokwedlusi kodwa ayinkulumo ngqo ekhuluma nawe ngendlela uthi phakathi mazimbili izinto kukhona umuntu okuhlolelile bese kuba iphupho uthothi kuyashayisana thatha lokho okuphuphile akekho umuntu obona izinto njengedlusi so kubalekile namhlanje ke ngikhethile amaphupho amathathu nje kuphela only 3 okay yeah iphupho esizokhuluma ngalo ngelomuntu onesiphiwo sabantu abadala elokuqala no ungadideki mangithi awu3 ucabanga uzovele ngithi 1 2 3 ngithi siqedile okay ngiyabona ukuthi lo ngenzela ukuthi ukwazi ukwahlukanisa 1 sizobuka umuntu onesiphiwo sabantu abadala iphupha lokuqala iphupha lesibili sizobuka umsamo okay ukuthi imapha amaphupha akhuluma ngomsamo wakho angithi la uqala soke kuvezela ukuthi unesiphiwo ungaba ke masithi unesiphiwo ngabe uyisangoma ngabe uyinyanga ngabe ngumthandazi bonke labo bantu banesiphiwo nangona sizothi ukuchaza sihlukanise futhi ukuthi ubabona kanjani ngokwamaphupho ukuhlukana kwabo okay sathi okwesibili sobuka asuke kuvezela umsamo kungaba veza ubuhle noma ububi bomsamo wasekhaya noma idlozi sisho kanjalo esithathu sizobuka kungaba ukuthakathwa noma singathi izichitho noma singathi yini kodwa amaphupho akuvezela manje izinto ezenziwa ngabantu empilweni yakho ngegama lakho nje ukuthi ezimbi yeah that is why ngithe kungaba ukuthakathwa ukuthakathwa kwaze kube mnandi nesichithwa sikaze sibe mnandi now ngifuna siwa lokhuze kanjalo into yokuqala ehlanganisa abantu abanabantu abadala makuzwa kulento yamaphupho bonke la iqala khona ngiqala ngesikole okay isikole asikaze saphushwa umuntu ongenayo imimoya omunye uzoziphupha efika esikoleni late omunye afika abedom kuyabhalwa kubhalwa yena akabhala omunye kuyabhalwa yena ukhohliwe ipeni yabo nje omunye kuhambe kahle lo osuke nezinkinga njalo makubhalwa khona into eshodayo kanye ufika late kuyisayini ukuthi
khumbula ukuthi ukufunda ngoba kufuna amaphupho awenza umqondo uma sikhuluma ngawo endaweni ekufundwa kuyona esikoleni usuke kukhona ulwazi olusha osuke uyolithola awuwe kuyofunda into velo yaziyo njenganawe nje obusaza ngeke ukuthi uyofunda manje because ukusaza velo yakwazi so kusuke kusho ukuthi uzofunda into entsha ngempilo yakho ubungayazi njengokuthi nje umuntu onabantu abadala akavela azazi ezalwa ngaphandle kokuthi abantu abadala kube yibona bazobona ama science so ngesikhathi seliqala ke manje likhuluma kuyena idlozi lizoveza ngesikolo kwesigaba sokuqala leso okanye liveze ngezinkomo so mawuphupha ufunda ngesikhathi kungahambi kahle kukhomba ukuthi awusinaka ngesiphiwo sakho vezelwa lo ukuthi awusinakile isiphiwo leso naso njengoba ulokho zakhumbule lapho pho legcina once waqala wafocus liyaphela leli lesikolo once waqala wafocus liyaphela nya ngoba sowuvela ufundile abanye baze bafunde emaphupheni aze ayo graduate azaqoka ijazi emaphupheni ekusho ukuthi uphothulile uqedile bekhona umuntu ophupha izilwane khumbula emaphupheni ungaphupha ingwe ungaphupha ibhubesi ungaphupha inhlwathi sikhuluma umuntu onabantu abadala njalo akaveli lamaphupho nje kubantu nje yeah okay ungaphupha ingwenya ababuyazi ingwenya ukuthi naye ngena ngithi ingwenya ihlala emanzini yeah ngesikhathi uphupha lamadlozi la ingwe ibhubesi leza sendle li representa idlozi lasihlane kwesinye isikhathi lezilwane ziyakwazi ngisho ukuthi zikhulume yeah sikhulume njengomuntu nje bese kuba khona ke lezi zasemanzini njoba wazi ukuthi nenhlwathi ehlukene kabili khona lenhlwathi le brown bekhona le yellow enokumnyama yasemanzini khona le brown le oyithola emahlathini zonke lezo zilokho zazidlozi azingeni ngaphandle khumbula inhlwathi ayinayo upoison ayinaso isihlungu so ayingeni ngaphansi kwezilwane ezinyoka ezirepresenta ubutha njengalezi ezinelukhuza ezinopoison njengemamba nje akujwayelekile ukuthi ungaphupha imambilwana nawe bese uthi idlozi kodwa mawuphupha nenhlwathi izikahle ayijwayele futhi ukulu inhlwathi idlozi lelo maye kuyileyelo nokumnyama yasemanzini usho ukuthi idlozi lamanzi lelo njengayo ingwenya sayazi ihlala emanzini ingena ngaphansi kwalelo didi nalo okay nezinyoni ziyalimela idlozi iningi lazo nje izinyoni ngaphandle kwenyoni embi esingafanisa uthewani nelokhuza yeah no not yani uthewani nesikhova ezinyoni eziqamile uyabona nje uphuphela uthewani ayo ubovulove nje umsebenzi ngizama uyobheka ukuthi uyenza kanjani ngoba akumabhadi kuyafiwa kuleyo nyoni bathi kukhona lezi nyoni ezinhle njengamajuba nani zirepresenta idlozi lasolwandle esilibiza ngokuthi ngumlozi ngithi ukuze umlozi ukhuluma njengenyoni yeah so zirepresenta leyo nto ke lokho engikushoyo kuyafana futhi noma uzobuka umuntu mayephupha manje ngifuna ukuhlukanisa ke lo bengizakuveza nje konke ukuthi ngabantu abanabantu abadala abaziphupha zonke lezi zinto okay nakho uyisangoma uzoba isangoma uzophupha kanjani yes okunye ungakuphupha ngoba ubungoma kuyenzeka buphinde buhlanganise nesithunywa kodwa izinto eziqamile ngomuntu ofayela athwasa besangoma uphupha into njengebovu ibovu alingena esithunyweni ibovu into edluza njengoba ulibona nje kuyibovu libovu li representa igazi li representa idlozi sithi ngumndiki ekungalona idlozi elikholwayo lelo so ibungoma lobo okay ya kusho ukuthi kuyagidwa lapho
ibovu, ubuhlalu, amashoba la ezangoma. Kwesinye isikhathi ukubona umuntu oyithwasa egqoke nje amathwasa ngicathi awazi agqoka u-red no-white. Yeah. Ingawo ubona esikhathini esiningi nobuhlalo bomhlophe nobubovu nje bolukhuzini buba bona buhlalo obuqamile noma bungena eminye imibala kodwa White nje. ile eqama kakhulu. Yeah. Uphukulu. Yes, yes, yonke leyo nto leyo. Zonke lezi zinto okuzibone kungabe ubona ithwasa kungabe ubona isangoma labo bantu labo mabevele emaphuphini okanye wena uqobo uziphupha ugida okanye uphuphe unezangoma zigida noma amathwasa isign yokuthi ubizelwe lapho. Right. Kodwa nakho ke ngiyaphupha ngijwayele ukuphupha nje imithi kwesinye isikhathi ngize ngiyofaka olwandle kwesinye isikhathi uthotho olwandle ungena kuze kube khona ngisho indlu oyifica khona ufica abantu abadala bakukhombisa izimpande ezithize kwesinye isikhathi nje ngiyaphupha mhlawumbe ngihamba nomuntu omdala elukhuzini ezintabeni simba imithi okanye ngiyaphupha nje ngikhonjiswa umuntu ukuthi lo amuthi muhlanganisa nomuntu othize kuphuma ukuthi 1 or 2 ibizwa ngokuthiwa inyanga ke lo muntu because inyanga ayihloli ayithandazi umsebenzi wayo ukuhlanganisa nje amakhubalo ilaphe isifo wena ufika usho ukuthi ngiphethwe likhanda iyazi yona ukuthi ukuhlanganisa umuntu othile nothize nawo umuthi wekhanda ngikunika lo muthi uyabhema. So inyanga leyo inyanga iphupha imithi lapha ke ebunyangeni kukhona umuntu osimbiza kuthiwa lixhwele ngesixhosa. Okay. Xhwele. Okanye ugedla ekusho ukuthi umuntu ongelaphi kodwa ujwayele ukuba inkinga kakhulu ngoba ukuthi sowuyile ezinyangeni zonke lezi ezidumile zihluleka uthi uyakuyena vele afika akusheshiselena kuhlanganisele kusho ukuthi umuntu onjalo obalixhwele unesikhwama kodwa akaziqamisa akuyena umuntu oqamile ohambe memezela ngesikhwama kodwa imithi uyayazi futhi uyayiphupha naye. Okay. Omunye uthola ukuthi mhlambe wayengenabo nje abantu abadala kodwa wanenhlanhla yokuthanda noma izwane nomuntu wayeyinyanga. Ngesikhathi inyanga ihamba imithi aphathu xa uhambe emba njalo ugedla luvela kanjalo. Khumbula ukuthi kwayona lento yobunyanga izinyanga nje ngewemithi zizalwa ngamaphisi abazingeli. Kwaqala lapho ubunyanga buvela lapho ekubazingeli. Ngesikhathi bezingela izinyamazane avelelwe inkinga limala besihlanganisa imithi ethiza avala amanxeba thina botho lokhu kuyasheshisa njalo njalo. Ngesanda ukuboya bola abantu laba baseTanzania abahlala emahlathini. Yeah. Ngesanda ukubabona nje omunye babuza ukuthi mabelimele bayebenze njani. Ukhomba lesihlahla lesungobozi yeweni. Ukhomba ungobozi yeweni uxebula lapha kuphumela amanzi asifake esilondeni esiphole. So khuluma manje ngabantu abasebenzisa isidala abahlala emahlathini abakhona exactly kwelixesha siphila kulo baphila ngokuzingela la bantu angithi uyababona. So ngizama ukubonisa ke lento yokuzingela ukuthi ubunyanga bazaleka lapho. So umuntu oyinyanga kanjalo akwazi ukuphinda aphuphe amashoba aphuphe efakile imiyeko ngoba yena olakho bizo ubunyanga. Bese kuba khona umuntu ongumthandazi uyaphupha amajazi. Khumbula ukuthi nawo lamajazi nesangoma singawaphupha bengizama ukuhlukanisa ukuthi esibonele umthandazi ngeke aziphuphe izinto zobungoma because ungumthandazi. Okay. Yeah. Isangoma kuyenzeka sixube umthandazi kodwa akaxubi. Umthandazi ngeke umuzwe engena entweni yokuphuza ke igazi lembuzi for example. Akangeni lezo zinto. Umthandazi uqulokhuza amajazi aphuphe amajazi aphuphe izintambo aphuphe izikhali aphupha amakhandlela aziphuphe ethandaza aphupha amanzi mhlambe njengolwandle impophomo nani okanye aphuphe kunenkonzo okuculo okanye yena uqobe ecula. Khumbula uma uphupha iculo noma uziphupha wena ucula kusuke kuyisithunywa leso manje
umehluko usulapho ukuthi yena njengomuntu ongumthandazi amandla akhe asekuthenini noba kungathiwa ngasebenzisa iziwasho noba ngayihlanganisa nemithi ethini kodwa mengayithandazelanga amandla akabi khona yengakho ubona kudala abathandazi abantu besakholelwa kakhulu ngoba into yenza ubone iziwasho manje sezishintsha sibuye sezifake amebala ethize ukholo abantu ukholo oluphansi ya kanti ukholo mali olukhulu ngakukhela amanzi lapha empompini ngwakhulekele nje ngale nkinga yakho ngikunikeze kudala abathandazi abaningi babesebenzisa iziwasho ezinjalo hayi ukuthi koze kube ukhalakhala yes okay kuhamba ayikubonakala ukuthi umthwesi ngoba ukholo oluncane ithi sifake lesiwasho sibe pink ukuze ibe khona lakhala ya so ngabantu labo abanobizo kodwa bahlukahlukene awukwazi nje ukuthi ungathi uphupha izinto eziveza ukuthi ungumthandazi ubese uya umuntu athi ufuna akwenzele igobongo ayikho into enjalo umuntu ongumthandazi akenzele igobongo isithunywa zimbili izinto ezibalekile kakhulu kusona ukuhlanjululwa ngamanzi bese kuba ilokhoza ukuthi sondliwe isithunywa ke sidla umthandazo masondliwe okay uyayibona leyo nto then kube khona amaphupho akhuluma ngokuthi ke manje uyathakathwa kunento ezimbi ezikwehlelayo exactly azikawehleli zisawehlela emaphupheni ya zisavela emaphupheni azikenzeki madoda khumbula iphupho likuvezela into ezokwenzeka ezayo ukuthi izokwenzeka nini akubalekile kuya ngokumuntu omunye nje ingenzeka na after 3 months omunye ngenzeka nangesonto elizayo yabo kuya ngokuthi ifike nini njengokuthi nje mawuzophupha udutshulwa kakhulukazi mazize zingene inhlavu ukuthi uyagadlwa ngemithi and uyanqobeka because nazo inhlavu ziyangena yeah kwesinye isikhathi kona into ke because abathakathi bahlakaniphile angifuni ukukhohlisa abathakathi if bekuthiwa belaphi bebehlakaniphe njengabathakathi abathakathi ngabe kade ba destroyeka into eshaya belaphi bafuna ukugxamalaza bephethe imithi emihle nemithi emibi ngala kanti umthakathi uphathe emibi kuphela umuntu omuhle awufuni ukubona usebenzisa le mithi uyalazi ubizo lakho ukuthi ukucekela phansi izimpilo zabantu so kwesinye isikhathi ahlakaniphe abesebona ukuthi awuthi ngisondeze umuntu othize osesikhulu noba because into kamoya bayiqonda ake ngithi isibonelo uzophupha ake ngenze isibonelo ngoJZ yena so retire ngithi uzophupha uJZ efike nawe khona la uyaphithizela beze inhliziyo yakhe ethi hey awuthi ngisho ukuthi isithombe naye ephupheni ephupheni awuthi ngisho ukuthi isithombe naye angithi noba uvukile vele uyakwenza lokho so ngesikhathi ushutha uphupha ushutha noma ushutha nabani makushuthekile ephupheni okanye waphupha uzibuka esibukweni kusho ukuthi uyathwetshulwa lapho manje ke yes angithi uyathoba mangabe ushutha uyathobeka image yakhe yasala lapha ifoni nasesithombe nasesibukweni mawuzibukile esibukweni uyazibona lapha esibona so uyathwebuleka but okuthwebula esikhuluma ngawo akukhona lokho ukuthi kosi umuntu wesefile ukuthi makulandela isidumbu sakhe kuthola ukuthi yashintsha yabona kwakuthwebula wasemampondweni ngikhuluma ngikhuluma ngalokuthwebula lokho ukuthi amandla wakho ayathwetshulwa ekusho ukuthi ezinye zezinto obukade unamandla wazo ekwazi ukuzinqoba ungagcina ungasakwazi ukuzilwa nezimpi njalo so ngamaphupho ke lawo akhombisayo kufana ukuphupha nje amagaka noba ungaphupha ephethwe ngomunye umuntu noba ungaphupha engcolisile omunye umuntu noba ngaba kuwena noba ungathi uyabheka itoilet aloflashiwe so lokho wabonile isichitho leso sibhekiswe kuwena so lo namehlo akho ewabonile it doesn't matter ukuthi avelana ngoba nobuchwepheshe babathakatha bufani
abanye bayazifihla abanye uthi uzobona nje amagaga la kuphela umuntu ungamboni because uzifihlile ngesikhathi esebenzisa lokhuza le. Kodwa ke mangabe wabonile kufana ke nezinye nje izilwane ezimbi minenke amasongololo lezilwane nje uthi mosibona kunyubala umzimba Yeah. zonke lezo zilokhuza lezo zirepresenta ukuthi uyathakathwa. Kuyafana nokuziphupha unqunu uthi uyahamba nje unqunu. Yes, ubunqunu esikhathini esiningi bosuke burepresent ukuthi kukhona ukuhlazeka ozoba khona, but lokho kuhlazeka kuqhamuka emoyeni. Kusuke kuwumuntu osuke ephendula izinto zakho. Uyayibona? So fana ke nokuphupha ungena emanzini angcolile. Kwesinye isikhathi uthi uhamba nomuntu okanye uhamba wedwa uzithola ushelela. Ushelela uzithola ungena emanzini angcolile. Konke lokho kurepresenta isichitho. Kurepresenta ukuthi kukhona ilokhuza umuntu okuthakathayo. Kube khona la umuntu ekuthumela ngesilwane. Okay. Uphuphe ubelethile ingane encane nje mhlawumbe esanda ukuzalwa. Ngoba abanye abantu baye confuse nokuthi usuyiphuwa ngabantu abadala. Engane oyiphuwa ngabantu abadala awuyibelethi. Let's say kukhona ingane ezoba nayo. Okay. Uzophupha kukhona umuntu omdala ukunikeza ingane mhlawumbe egoquka kunikeza ezandleni. Eclean kwengane eqondile and kuba umuntu obona ukuthi umuntu lo yabo. Bayikhona la uzophupha ingane encane kwesinye isikhathi umuntu aphuphe nje ingane ezigagele kwesinye isikhathi uyibelethile ingane encane. Kwesinye isikhathi uthi incane njalo iyakhuluma nokukhuluma. So isilwane leso isilwane akuyona into eqhamuka nje into eyenziwayo. Fana nokuphuphulwa. Yabo lezo phuphulo okwazi ukuthi uhamba naso nje isilwane. Kwesinye isikhathi uphupha ucansi. Izimpawu zesilwane zonke lezo. Kwesinye isikhathi uphuphudla. Izimpawu zonke zezilwane zokuthi uhamba nesilwane sonke leyo lokhuza zizinto lezi ezenziwayo ukuthi uyathakathwa. Bazokutshela abantu abahlushwa zezilwane bancoma ucansi lesilwane ukuthi hayi luhamba phambili ngo nje basuke bazi ukuthi ekugcineni izobonela izinto zabo. So ke ngamaphupho wonke lawo amabi ekufanele ukuthi ngesikhathi uphupha mawuvuka ngakusasa uvuke kube khona izaba ozenzayo because usuke uvezela ukuthi abantu abadala basuke bekuvezela ukuthi empilweni yakho nayi into ezokwenzeka. Uyabo okanye nayi into engenayo ethunyelwa ngabantu abalokhuzayo abazozifamona. So ke sukuma ulungisa. Manje ke kwesinye isikhathi kuba buhlungu omunye umuntu othola ukuthi umbozwe ngamathunzi lamaphupho noma efika kwesinye isikhathi aqhamuka uvuke engasawakhumbuli kahle ekhumbula oqwaqwa kungahlangana Sachazeki kahle. yes sakwazi ukuwakhumbula ngendlela. Kodwa lo osuke ewakhumbula kubalekile ukuthi asukumazi ukuthi amaphupho akayona into okudlala. Mkhulu ngicela sithengise mkhulu sibuye siqhubeleke nalengxoxo. Okay. Enkosi ba cela siqale ngapho licala sibuye siye evenkeleni proper usaphola bridge lakho ke elingunqa phambili izwi lomzansi olufumana kuhle ku frequency 98.0 asithabatha ivenkile masibuye siyaqhubeleka kumxholo Yebo kunjalo imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 eThekwini eDurban siyatholakala nambani ethi 066 007 5043 okanti siyatholakala nasefolweni ku 069
198 1864. Engonyameni setholakala enambeni ethi 084 557 9817. Kanti ePinetown setholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638. eHammersdale setholakala enambeni ethi 079 730 5677. Ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu setholakala enambeni ethi 076 353 5597. eGreytown 079 068 3788. eStenga setholakala enambeni ethi 078 359 0571. Abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi. Facebook Izilo Mzansi iva umehluko ngalo elixesha kumakhaya amakhaya sisekhona kapha enqubeni egama layo sithokhla khulu sithi Mzansi Talks umxholo nengcambu zesintu si live njalo ku YouTube phake bhala nje phila mzimba uzosibona kahle kakhulu pa ku YouTube ukwazi ba nentetho le oyivayo ingakuphosi so ngena futhi kwindaba zakuphila mzimba bakaphila mzimba khona ke market apho bakhoyo zonke izinto zenkosi kuhlala kuvuliwe nguwe ke ufuneka uthatha incukacana ngcombolo ezithe nje phansi ekugqibeleni nge 10 to nje so ngena kuzo ndaba ezo kodwa ke mkhulu masibuye sesibuyile ke evenkleni nembuzo nje phela emibili nje kuphela mkhulu umbuzo oqala umbuzo uthi ingabe mhlambi yeyiphi indlela esingenza ngayo endingenza ngayo nomphulaphula nabani ophilayo ukuthi amaphupho afike kuye intoni mhlambe eba ngunobangela futhi umbuzo wesibili intoni eba ngunobangela eyenza ufumaniseke ba andiphuphi zange ndaphupha intoni ngaba mhlawumbe ukudla o mhlawumbe ihlale sihlala ekhaya okanye kwenza mhlawumbe ibambile mkhulu yeah no ngecela ukuthi siphendule lo wesibili ngoba manje ngeyinyanga mina muzo ngibuza ukuthi yena ongayenza ukuze amaphupha lokhoza mina ngizokubizela kimi okay okay all right okay ungcono ngiphendulele ukuthi yini edala noma engadala amaphupho wakhohlwe ngoba nje wakhumbula umnqampo ngamathunzi ayikho enye into ngamathunzi kuphela ayikho enye into eyenza leyo nto amathunzi aqhamuka endlela eziningi kodwa kakhulukazi ngokucansi aqhamuka ngokucansi aqhamuke ngenxa yomsamo ukuphendulwa kwelokhoza kwawo umsamo uthola ukuthi kwesinye isikhathi uthi uvaliwe wena uqobo ukuthi yonke into idlozi lingasondeli kodwa ucansi ilondo lihamba phambili khumbula ukuthi abanye abantu khona abantu nje oke umuntu wesimame athi mayenza ensukwini zakhe mhlawumbe ujwayele ukuya 3 days but kulenyanga ye 7 days bese uthi umuntu uyalandela uthola ukuthi ubebambile isisu besiphuphuma kulezi ansuku eyensuku eziningi so lo muntu akazi ukuthi ukwakhulelwa waphuphunyelwa isisu so kwenzakalani ke wena mawuhlangana naye uyawathatha la mathunzi kwesinye isikhathi omunye ushoneliwe kuyashona emndenini babe sebengagezi uhlangana nalowo muntu uyawathatha lo mathunzi lawo so ngamathunzi ngamafuphi nje ngizothi ukuthi ngamathunzi ukuthi ulokhuza nasekudleni ke ngingayisho wakhona inyama esiyithanda kakhulu yeah osu netwani leza nyama ayethu yazi ukuthi kudala amadoda kusenezimpi saphuma ezimpini elwezimpi indoda edlele yanyama engabuye empini noma kanjani yengakuyibona inikezo mama nje komama bayilukhuzayo yeze senibiyeni khokho benani makuhlatshiwe
utholakala ushiya inyama yamadoda la ukhokhoba uyofuna leya nyama leni umxaphisi. Uthi umkhulu wena uzukhokhoba uze kuqhamuke iplate isikhaftina ibasinani ihambe ucocoshana uthi sodada but le nto ukuthi nje ayinikeza omama yeah omama vele babengayi empini so inamathunzi asira kufana nelokhoza nezinyosi amakhekhe ezinyosi anamathunzi thina sasizidla nje kumaqeda ukwadla bese uthatha isiqunga unqunqude isiqunga isikhwife because angizochaza ukuthi asuswa yena welokhoza wezinyosi ngoba mangabe ungumfana welusa uyawazi ukuthi akhiwa kanjani amakhekhe ezinyosi yeah hayi kahle kakhulu akekho ngawazi yeah bese lana lokuzini ekutheni nesibuko umsamo yeah uphophe izinkomo zingena ediphini sesingena kumaphupho ngokuhambisana nomsamo wakini okay yeah mawuphupha izinkomo zingena ediphini idipha ngithi inkomo esuke ihlambulula lokho zamakhizane yeah maqhelane yeah ngamanzi amnyama lawo ngokwedluza idipha ikazi beclean uyayazi yeah mawuphupha umlilo ujwaye ukuthi ube umlilo onolaka futhi hayi ukuthi kuzoba ngumlilo njengathi ngowe gas light omncane iphupha amalanga bomlilo kubika ulanga ledluza ukuze umuntu mayekhuluma edini ukuthi ubhodla amalanga bodla umlilo yabo so lo mlilo akubalekile ukuthi uphuphukiphi okay kodwa ukuthi ubonile ngamehlo akho nje lo mlilo usho ukuthi kunolaka olukhona edluzini uphupha ekhaya kungathi kugaya utshwala noma kuphuza utshwala hayo goloko no beer sikhuluma ngomqombothi okay ngisebenza igama lomqombothi ngoba angifuni lo ngena kulezi zinto zezokuthi sisulu isixhosa ufuna umqombothi sonke siyawazi ukuthi ubuphulo utshwala so kusho abantu abadala bomile kufuneka kwenziwe ugaya utshwala ekhaya uphupha umuntu wasekhaya kungathi uyancwatshwa kabusha umuntu osashona uphuphe kungathi ngumncwabo wakhe uncwatshwa kabusha that means elokhoza ithuna lakhe baganga ngalo akakutholi ukuphumula lapha khona umoya wakhe ukutholi ukuphumula into yokuqala nje mani lazi ithuna ukuthi niyobheka ethuneni lakho ukuthi ngaba yini ngase niyifice ngekho right uphuphe umuntu wala ekhaya osashona umphuphe ephila eshanele egcikini okanye esenze washing okanye egeza yena ibizwa ngenhlambuluko leyo nto ukuthi lo muntu udinga ukwenzelwa inhlambuluko kusho ukuthi akangenanga edluzini lala ekhaya kunenhlambuluko adinga ukuyenzelwa inhlambuluko ihlezi izobalula kakhulukazi makuwumuntu ebengenaphila vele naye ukuthi usibani into engamenza ukuthi adingele inhlambuluko wake wathi ukuthi nokuthi wake waxabana nosibani wathini yabo inhlambuluko ayiqhamuke emoyeni iqhamuke ezintweni ezenzekile umuntu esaphila so ngamaphupho lawa uphuphe imali and le mali abantu abaningi bayiphupha imali kodwa ayifiki umuntu athi ngayiphupha igcwele ubhaka ayifiki umbuzo uthi ngesikhathi uyiphupha uvuka wenzini uke kufike yini emqondweni ukuthi awuvushise noma impepha noma ngamakhandlela usho ukuthi iphupha livelile isibonakaliso nesivelile ngiphiwe imali engaka ngiyayemukela ngiyafisa nokwazi ukuthi ngiyiphiwa ubani ufuna ngimenzelini asikwenzi lokho bese silindele imlingo bese umuntu kube ngathi idlozi lidlalaka umuntu athi ngihleze ngiyiphupha imali kodwa ayifiki wenzani wena angithi ngeke ngathi kuwe ngoba siyathanda ukungalenza iqiniso makuziwe izintweni zedlozi njengoba nabelaphi singabilenza iqiniso angisho ukuthi bonke abelaphi ba right kodwa khona into ethi athi umuntu idlozi kungani lingifuna ukuthi lifuna ngelihlabela imbuzi kodwa ngisebenza uke washo yini wena ukuthi awusebenzi
omunye uzothi kutheni lingaboni kodwa mase kuzwa uNkulunkulu akawubuzi lo mbuzo uyathandaza nje mayivuka ekseni ezophuma kasho ukuthi ngeke ngize ngithandaze ngoba uNkulunkulu uyabona ukuthi ngiyaphuma wazi kahle ukuthi fayile athandaza kukancane uzwa umuntu ethi ngo12 o'clock ngivuka ngishisa impepho ngikhuluma nabantu abadala u12 usebenzisana ukuthandaza isikhathi nesiningi manje ngifuna sibe nalo iqiniso nathi uthi la edlozini sikhuluma kanjani nalo okwesibili kungabe makuwukuthi vela ngiphuphi lutho angiphuphi umuntu wala ekhaya kungabe kubukhona yini ubulungiso engibenzayo edlozini mawukuthi ngithi ngishisa impepho ngikhuluma nalo kuleso simo noma kufanele ngiqale ngilungise ukuthi livele ukuze ngithi mengikhuluma ngikhulume ngazi ukuthi vele bayakizwa mina ngiyohleze ngilidefende ilokhu zithongo because nginobufakazi empilweni yami ukuthi ithongo liyaphila hayi ukuthi ngiyakholelwa nje ukuthi likhona ngiyazi ukuthi likhona ngiyazi ukuthi uyakwazi ukuyicela into wonke nje mthwesi nje wawo December ucela into ukuze uteste lento ngisho uthatha imbuzi esibayini uye lokhuzini noma sesigabhu mawuthi usebenzisa isigabhu uye nayo emsamo ucela izinto ozicelayo uzicela unyaka ozayo ubese uthi lezi zinto ngifisa zenzeke makuqala unyaka nayi imbuzi enginipha yona engicela ngawo ukuthi ningenzele lento kodwa ngeke ngize ngihlale ngizolinda nina niqale ningiphe lento ekusho ukuthi le mbuzi makuphela isonto iphila la ingoba nikangiphi makuphela inyanga iphila ingoba nikangiphi makuphela unyaka ingoba yinini eningayifuni lembuzi ubheka kuzokwenzeka yini yithini esihluleka ukukhuluma kahle ngoba okokuqala kumalekile ukuthi siqale sibone lona idlozi ukuthi kukhona yini ukuxhumana phakathi kwakho wena umuntu ophilayo nalo ukuze uthi mawuxoxa wazi ukuthi inkulumo yakho iyafika kulona awukwazi ukuthi awuphuphi umuntu wakini awuphuphi inhloko uvuka amaphupho ungakakhumbuli kodwa ulindele ukuthi inkulumo yakho izolokhuza izofika yes kulento yokungakhulumi nje ukungazisho izinto kunabantu abaningi abangasebenzi izingane enqwabe ezingasebenzi ziqeda isikole siphume ekhaya zihambe zifaka amasive abazali basongela izandla abazishisela impepho bacela edlozini ukuthi nanga umntwana uqedile ukufunda usefuna umsebenzi kwaye nanga umntwana uhlule sesikole ngakho ke seyofuna umsebenzi siyacela ukuthi nimlokhuze nimlokhuze nimvulele ithuba lomsebenzi so idlozi libona nje engekho la ekhaya limazi nokuthi kwenzakalani ngicela ukuma ngoba isikhathi ngibona sengize ngagamanxa kakhulu emkhulu kakhulu kodwa ke kubalekile nalokho ubukusho nanalento ukuthi mhlawumbe ndiyayiseka kakhulu indaba othetha ngayo into yoba ufumaniseke ba awuzutsho ba ndicela ntoni uthi hayi ngicela inhlanhla zonke inhlanhla ngicela zizi ke ngoku expecte ntoni wena exactly angithi abelungu bathi kukhona i-good luck ne-bad luck ibalekile nje ngobuyisho asazi noma ufuna i-bad luck noma ufuna ngoba ungane enhlanhla nje uthi ngicela inhlanhla zonke zizi unethi nihamba nibaningi izigebengu zivele zikhethe wena inkonzo inhlanhla naleyo kodwa kuthiwa i-bad luck ngesilungu Enkosi nje siyabulela kakhulu mkhulu ngoba ke ixesha likanje ndicela sike nikwenza kaphila mzimba ndiyazi ke ama branches emake nje into enhle ngokuba umelaphi ngokuthi uyakwazi ukuthatha izinqumo ukuthi ungumsakazi mase kukhulunywa uphela mzimba esangeni indaba ukuthi ungumsakazi ama branch ngenxa yesikhatha sizowabiza namhlanje so khuluma ngesikhungo nje uphela mzimba amandla akho aphele lapha kumxhobo aphele njalo njalo ngolwezine waphila mzimba sivule ithuba lokuthi umuntu onembuzo ngezinto zesinto hayi zesilunga sizazi kahle kodwa uze kulezi zesinto ngaba ufuna ukuchazela amaphupho kungaba khona umsebenzi wesinto ufuna ukuwenza njalo njalo sivula lelo thuba emakulesine nje usuku lonke la ngolesine nangomgqibelo uthi wonke umuntu one-information ayidingayo ezingaphambili siyenza mahala leyo nto asiyikhokhe because iyingxenye yalento siyishoyo yokuthi umxholo ezimpandeni zesinto
sikhuthaza abantu ukuthi babuyele ezimpandeni zabo ukuze kuphele lento ukuthi abantu abamnyama bone ngazathi abahlakaniphile uma baqhathanisa nezinye izizwe. Into yenza lento ingoba izimpande banqamuliwe ezimpandeni zabo bayalenga bayisizwe nje esisemoyeni esihamba siba izingcelebane zezinye izizwe. Ngakho ke abasuke benentshisekelo yokubuyela ezintweni nokuthi baqonde izinto zesintu sivula lelo thuba sithe uLwesine Ngomgqibelo. yeah khumbula ukuthi ngomhla ka-11 siye empophomeni Yeah. Ukugcina kulonyaka siye ngonyaka ozayo. So bonke abantu abadinga leyo information sizoyishiya inamba la. Okay. Kwaphela Mzimba ke sinezimithi neziwasho. Sinompemiso wekhanda nje umuntu onenkinga ukuhlushwa likhanda elingapheli. Sinembiza uzifo zonke kubantu abanamahlala khona ukudonseka kwemisipha namalumbo lento okuthola esiswini ungathi kunezinto ezinyakazayo njalo njalo. Sinembiza yomhlume kubantu abanenkinga yomhlume, sinekhombo kamaqaqa kubantu abanenkinga yochitho, ukukhupha ubuhambe ebusweni, ukungathandiki kubantu. Sinekhombo kavuladlozi kubantu abanenkinga ukuthi bavalelwe idlozi kwaphehlwa amanzi amnyama lathwetshula idlozi. Ikhombe engadingi ukuthi uhlabe nokuthi ushise impepho. Sinezinyamazana abantu abahlushwa imimoya ukuthi kunemimoya elokhuza ekhaya ehlupha yenza abantwana bangalala ebusuku. Sinezinto lezo zokuchela iceke kubantu abanenkinga ukuthi mangahamba la igcikeni nje kuba buhlungu ezinyawo usho ukuthi kunemithi eminingi esifakwe igcike elingcolile. Sibe nembiza ukuchatha kubantu abanenkinga ukuphathwa liqolo ubuhlungu bezinyawo nezinyawo sezidumbile. Nemizwa ukuthola ukuthi imizwa ayisekho kahle ngenxa yalamahlenge lasuke ehlezi la okhalweni lomuntu. Sinezinkamba ke eziningi sinemithi ehlukahlukene. Sitholakala lapha emakethe. Mose market ngaphesheya kwerenke yamabhasi kunebhilidi elide nje kuthiwa iMount Etna. Mawufika kulelo bhilidi unyuka ngama-steps ensimbi aseceleni kwajwayelani. Mawufika first floor amabhoda kaPhila Mzimba suke waqala nje ama-steps amabhoda asuke sekukhombisa. Ufika first floor uyalapho kaPhila Mzimba nje ulandela amabhodi ngeke uduke. Because mawufika first floor jile esandleni sakho sokudla usuqonde nenqono umnyango kaPhila Mzimba ibhodi le yakubonisa lapho la sitholakala khona sivule ekseni ngo8 siyovala ngo5 ntambama zonke izinsuku siyatholakala. Ngithe kusemakethe ngaphesheya kwerenke yamabhasi bhilidi Mount Etna linojwayelani nyuka ama-steps ensimbi aseceleni kwajwayelani mawufika first floor. Mawuthi nje ufuna unumber 9 uthi unumber 9 uyahlupha lapha ngoba unumber 9 zonke lezi zinto uthena so number 9A. Kodwa ngikukhuthaza le amabhodi kuyiyona elula nje uzobona amabhodi ethu makhulu abhale Phila Mzimba. Ilapho kuzofika usithole khona. Siyavula ke zonke izinsuku njengoba ngishilo abafuna ukuzohlola beza ngesonto kuphela. Ngezinye izinsuku kuza abantu abazothenga. Abantu abafuna ukulashwa ngoLwesine njengakusasa nangomgqibelo sivula lelo thuba ke. Inamba esitholakala kuyona ithi 066 007 007 50 50 43 43 066 066 007 007 50 50 43. 43. Ya siyabonga abantu ke kwezinye Yebo, indawo kunjalo. abafuna Imikhiqizo bafunela leyo number noma WhatsApp. Then ke sebezothola izinamba zamanye ama branch wethu ngoba le ngiyasithekwini number. Uhlala usho omkhulu uthi uNkulunkulu njengoba kubeke lapho. Khona into uyichaza uNkulunkulu osiza ozisizayo. Mawuhlezi uyabona njengoba uhlezi lapho nje nawe leso sihlalo ohlezi kusona. Mawungase ungasukuma uNkulunkulu angakusiza uhlale lapho ubulawe indlala kufice sowungamathambo. So umuntu mayesuma noNkulunkulu yamsiza ukuthi into ayisukume la iphumelele. Mayehlezi nawe yamsiza ukuthi aqhubeke ahlale lapho impilo yakhe ilokimile kanjalo. So ke saqhamuka lapho lesisho sithi embila yaswela umsila ngokuyalezela.
Awu, Nkosi bawo, siyabonga kakhulu Maqolo. Siyabulela ba. Nkosi bawo. Kwakho. Chokhle khulu ke phanga ke uDodo khona uzobe ethi istimela sothando ngelixesha masiva inkqubo rhoqo sesitsho sithi Nkosi elala nathi kulobusuku wanamhlanje usigcine ngomsa wakho omkhulu ngalo magama ngalo mazwi sitsho sithi enkosi enkosi enkosi. Ikhiqizo kaphila mzimba isiyatholakala ngakini. eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277. eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043. Ukanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198 1864. eNgonyameni siyatholakala enambeni ethi 084 557 9817. kanti ePine Town siyatholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638. eHammersdale siyatholakala enambeni ethi 079 730 5677. ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597. eGreytown 079 068 3788. eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571. abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi.